Danas nešto novo u ponudi, Šepak mini bager, pola toni težine, uzeti u račun, potpuno nov sa, činim se, 4 radna sata. Jeste, evo. 4 radna sata tačno. Dakle, potpuno nov, znamo da se u radnjama kreće oko 11.000 maraka, kod nas je prodajna cijena 10.000 maraka fiksno. Snaga kopanja je 800 kg ili 8,8 kN, a snaga kaške čini se oko 4 kN, ili obrnuto, ne držite me za riječ, sad nisam baš stručnjak za ove mini bagere. Što se tiče komandi, komanda su znači euro komande, bager je mezinac, izuzetno mala potrošnja. Šta posjeduje? Da malo prođemo kroz komande. Dakle, ovdje se spušta prednja lopatica, ovdje na ovu papuču, znači okrećemo ruku oko svoje ose, to ću vam pokazati kako ga upalim. Ovo ovdje je čok, ne, u stvari lažem, ovo ovdje se koristi za zaključavanje komandi, a sa druge strane, dakle, ovo crveno je čok, ovdje ručni gas, poluge za naprijed nazad i komande za kontrolu kaške. Ajde da ga malo upalimo, izuzetno zanimljiva stvarčica, jako korisna, dakle on nema ni ja ne znam, on ispod, znači on je možda nekih 60-70 cm širine. Da, ima i svjetlo, LED, jako korisna. Nažalost imamo samo jednu kašku, nismo ništa drugo dobili uz njega. Ajde da ga malo upalimo pa da prođemo, da vidite kako to funkcioniše. Kako se pali ovaj bagerć, dakle ovdje na ključ, malo je ovdje bučno, ne znam koliko me čujete, ali ajde probat ću koliko toliko. Dakle, ova ovdje komanda za podizanje ruke naprijed nazad, opa, znači jako osjetljive komande. Mislim da je samo jedna hidraulična pumpa. Ovdje isto tako, znači kad okrenemo lijevo skupljamo kašku, kad okrenemo desno širimo kašku. Ovdje okrećemo lijevo desno, znači apsolutno oko svoje ose se može okretati bez ikakvih problema. Neograničeno, dakle nije sada jednom se okrenete pa se morate vratiti nazad, nego možete se vrti bukvalno koliko hoćete, ako vam je baš do toga. Ovdje regulišemo gornji cilindar, mislim da je njegova snaga 815 kg, a snaga dole kaške je oko 400 kg, dakle naći vam oficijalne podatke pa zakačiti. Dakle, izuzetno jak, on je znači težine oko 450-500 kg, ali diže bez problema dvije svoje težine, skoro dvije svoje težine, dakle diže. Jako zanimljiv. Ovdje na ovu donju papučicu, koliko se vidi, dakle, okrećemo ruku lijevo desno, izuzetno zgodno za male uske prostore. Ovdje je ručni gas, kao što sam već rekao. Poželjno je dati bar trećinu gasa zbog pumpe kad radite sa njim, ako ne čak 50%. A ovdje, dakle, spuštam ovu lopaticu dole, takozvani nož. Čujete sad kako se malo kao guši, zašto nije dat gas. Ako date gas, on sad radi kako treba, to je to. Retrovizori, imamo i sirenu. Prednje svjetlo radno, samo da se uvjerite da sve radi. Gasit ćemo ga, nema potrebe da radi. Da vam pokažem samo, znači idemo dalje da dignemo takozvanu haubu da vidite šta se nalazi ispod. 306 kubika benzinski motor, hladnjak što je jako bitno, koji radi naravno, dakle u principu to
klasični motor za traktorske kosilce, znači izuzetno jednostavni ugradni motor sa čim se 3 šarafa u slučaju nekih, ne daj Bože, kvarova, vrlo lako se promijeni. Ovdje sipate gorivo, znači olakšan pristup svjetci, filter zraka i da imate ovdje sigurnosnu sklopku, dakle ovo kad ugasite apsolutno znači nestaje struje, dobra stvar kad stoji duže vrijeme, znači da ne izvlači ovaj struju iz akumulatora. I ne znam šta još rekao, da pumpa hidrolke. Dakle, ja ne znam, može biti jednostavnije od ovoga i olakšanog. Izuzetno, znači jednostavna mašina. Ovdje se provjerava nivo ulja, a ona se, dakle, održavanje maksimalno pojednostavljeno, dijelovi isto maksimalno dostupni. Postoji ovlašten šapak servis. Ne znam još šta vam rekao. Ovdje sjedište, dakle, štimate možete ga pomjerati naprijed nazad. U slučaju da se neko pita šta je ovo, to je dakle sigurnosni prekidač. Kad sjedite na bager, kad siđete sa njega da se ugasi kao na traktor kosilcama. To je to. Ko je mušterija, nek se javi 066 042 042. Dakle, potpuno nov 4 radna sata uzeti u račun. Dozvoljene svake vrste proba i naravno možemo se dogovoriti za dostavu. Lijep pozdrav!